अहानबदा मयामना खौरांग ngaibiriba BJP की टिकेट ngasi AC humphumaki plub ngasi ticket Laothokhre मैम kana ticket asi Manipur Legislative Assembly election 2022 gi candidate kana na hariba election si ki ticket phangkhrabage haibadu मैम na thamjage ahanu serial number 1 da khundrapam gi oina Siri Thangjam Mohendro Singana Phangkre ani subada haingangi Sri Nongthongbam Beren Singana ahum subada Khuraigi Sri Laisangthem Susindro Mitai na Phangkre aduga mari subada Khetrigaugi Sri Nahakpam Indrajit Singha manga subada Thongjugi Sri Thangam Bishorjit Singha taruk subada Kairaugi Sri Lauremam Rameshwar Singha tare subada Androgi Sri Thongnawjam Syam Kumar Nipan subada Lamlai Sri Khomantabam Ibomcha Singha Mapan subada Thangmaibangi Sri Ziotin Waikhom Tara subada Uripoki Sri KS Raghumani Singha retired IAS Taramatu subada Sagolban Sri Rajkumar Imo Singha Taragnitu subada Kaisam Thong Sri Elangbam Johnson Singha Taragumdoi subada Singjamai Sri Yumnam Khemchan Singha Taragamari subada Yai School Sri Thoksom Setabata Singha Taragamanga subada Wangkhai Sri Okram Henry Singha Taragataruk subada Sekmai AC Sri Haikam Dingo Singha Taragatre subada Lamsang Sri Sorokhaibam Rajan Singha Taraganipan subada Konthaujam Dr. Sapam Ranjan Singha Taragamapan subada Pasoi Sri Sapam Kunjakesor Keb Singha Kun subada Langthabal Sri Karam Syam Kungamato subada Nauria Pakhang Lakpa Sri Soraisam Kebi Devi Kunganito subada Wangoi Sri Oinam Lukoi Singha Kungumdo subada Mayang Impal Sri Konkham Robindro Singha Kungamari subada Nambol Sri Thongnawjam Basanta Singha Kungamanga subada Oinam Sri Laisram Radhakishore Singha Kungataruk subada Bisnupur Sri Konthaujam Govindas Kungatare subada Moirang Sri M Prithibra Singha Kunganipan subada Thanga Sri Tongbam Robindo Singha Kungamapan subada Kumbi Sri S Premchandra Singha Kuntra subada Lilong Sri Y Antas Khan Kuntragamata subada Thaubal Sri Laitanthem Basanta Singha Kuntraganita subada Wangkhem Sri Yumnam Nabachandra Singha Kuntragahumdoi subada Hairok Sri Thoksom Radhesham Singha Kuntragamari subada Wangjing Tentha Sri Paunam Brojan Singha Kuntragamanga subada Khangabok Dr. Kundrakpam Menjor Mangang Kuntragataruk subada Wabagai Dr. Usam Deben Singha Kuntragatare subada Kaksing Sri Yangkhom Surchandra Singha retired IAS Kuntraganipan subada Hyanglam Dr. Radhesham Singha Kuntragamapan subada Sugunu Sri M Bino Singha Nifu subada Zeribam Sri Ziri Budachandra Singha Nifugamata subada Sandel ST Srimati SS Olis Nifuganita subada Tengnopal ST Sri Letpau Hokif Nifuga Humdo subada Fungyer ST Sri AS Hopingson Nifuga Mari subada Urkhul ST Sri Somatai Saiza Nifuga Manga subada Singai ST Sri MK Riso Semere Nifuga Taruk subada Saikul ST Sri Yamthom Hokif Nifuga Tare subada Karong ST Sri R U Jonathan Tau Nifuga Nipan subada Mau ST Sri S Alexander Maiko Nifuga Mapan subada Tadubi ST Sri O Lorho Yangkai subada Kangpokpi Srimati Nemsa Kipgen Yangkai Gamato subada Saitu ST Sri Ngamthang Haukip Yangkai Ganito subada Tamai ST Sri Wilubau Niumai Yangkai Gumdo subada Tamenglong ST Sri Huri Goimai Yangkai Gamari subada Nungba ST Sri Dinganglung Gangmai Dipu IAS Yangkai Gama subada Tipaimung ST Dr. Salton Lian Amo Yangkai Gataruk subada Thanlon ST Sri Bungjagin Balte Yangkai Gatare subada Henglep ST Sri Lezamang Haukip Yangkai Ganipan subada Chusampur ST Sri Bihi Hangkhalian Yangkai Gamapan subada Saikot ST Sri Paulenlan Haukip Humpu subada Singhat ST Gi Oina Sri Jinson Hau Zaunit Hairibasi National General Secretary and Headquarter in charge Arun Singana Kuyek Pidno Thadorakpa Ngasigi Bharatiya Janata Party Central Office Tagi Manipur Legislative Assembly Election 2020 gi press release ni ma'am Pathok sakhi besida soki bulan ki kya yaur si ma'am ngakpi gine duwa matam ge maru be e pausing update ma'am pizarke ma'am punang ngai minasi haina su channel sigi mekedi gi ma'am da thamjari and thank you